Salibonani lonke balandeli. Okhulumayo uMasimba Mbongolwane Dube, ilunga le Ingwevu Zakithi, iqembu elisha kwezerumba elikhiphe idlalade elithiwa yi-family meeting. Ngithemba lizokholisa ngekhisimusi lizidlala ingoma zethu. Uma ungakazitholi ungaxhumana nami ku-083 445 7002. Uzozithola ingoma ukholise nawe nabanenge, ungazizweli kumakhelwane. Asigige khonapho. Sicela isapoti yenu balandeli. Singelayo isapoti yenu akula lapho esingaya khona. Silithembisa ukuthi lokhu yikuqala kwezinto ezinkulu ezizayo, ukhulu esiza kwenza. So sicela uxhaso lwenu. Ningasithola ku-YouTube. Uyathayipha ku-YouTube lapha ubhale Ingwevu Zakithi uzosithola. Usubscribe ku-channel yethu. Uqhofe nje usubscribe. Udlala ingoma zethu, lalele ukholise kube mnandi kube njeyana. Sicela ukuthi lisupport abalandeli, lisikhuphule lathi siye ezingeni lapho abanye abakhona. Thina okwethu silithembisa ubunandi bodwa. Siyabonga. Libe lekhisimusi enhle, le New Year emnandi. Sithemba unyaka ozayo usiphathele okungcono kulalokho ekade sikuthola kulolu nyaka. Siyabonga.